Kijing tko terekam ki bana kapor syakapor hakijaka sumar kelengi jaka omtang hapok kajela hendai wat syabar kajela jongiru hapok kari India kiyai jia baik janman laki por ladadei hakijing duna kidawai dashin kikor kibor kirukom aijing sumar kijing long torti bat kiwei kiba teng ladan ru kibaladu wat kimensim bakodor ladadei kijaka sumar jong kisorkar negi private ru. Kumba kelaja hasil cara asam mana kajanmet jong kesingi baar menta katayo kabakat kum nakilat patai kubor paper layatu ba iwe iklung ibadang syuka hendai ya ibala perbana kelat no daki doktor ha ke hospital Shimet hasil car distrik Kajela Asam hendai kepala pen kendet pat ya ki breu kamtami ki baying hasem kentup ya ki kimi kipa jong ine iklung ibala ki imbiang haswa bantang no ya kamet jongi men hakasi balang jong kanik tayo. Tang marsentip syapangane ga jingjia ka kanhun ki breu namali nibil silchar kila ya lumpai ba hakmat ka hospital bat kila pelong ru ya ga jingya ki persya ig bor penyai jong hospital halor kane ga jingle jungki kapla pensat ya upai ba uratan das arphandai senam kerta ukpa jong ini iklung habai kran bat kilat patai kubor ulaong ngayalam ya ka kurim jonga ka balapun hendreu benai ya ikun hapo kpo sya ka hospital hasil char hagajan met singi baar katba ki doktor kila pentip ba kidon kijing aga naga jingpun kun kalok jungu bat ki kwa banyada ya ka kami lane ya iklung naga jingyap kumtar kat bat ki bahi ngasem ula sya ya ki ban penkha ikun bat ki loong ba ka kurim jungu kala kha ikun balayap bat haga step jong ka si balang ka hospital kala IT no ya ka met yap jong ini iklung ula itu uratan das ulaong ilayo ikamet yap jong ini klung hapo kasong hadin bagi lapo ya jaka thang medyap hasil car bat kat bang ngidang plate ya kasong shua ka jingle nyam kado iklung ilayam kumta ngilamare biang sya hospital banyo biang ya kijing sumar bat menta ini klung idan hapdeng kijing sumar hapo ka hospital shushu ulaong ru bagi labu ya ini klung hasong lakum unyut daki kenta klam da eksamen ba baidang im Watlana kiliang kipor penyai ke hospital kilaong bakilabu yeni kelung hakajaka kemi kerpang kabahadu praganta haswa ban penbena ba ilayap. Hakaju kapor ki bahing bahasam kila ujor daka FIR persya ya ke hospital badiu doktor ubala penayap ya ini kelung. Kinong song kibala bitar ba halor kanega jingja kilaong bau doktor uladai bandapik benya ane eksamen shua ya iklung haswa bakin penayap wat ya iklung ibadang imru. Nakaliang kibor pulit ke Silchar Police Station kilaong bakilayo pedang ya gajing ujor FIR berkin pelong ya gajing toket halor kane gajing ja.